Ni wawa fan. Vuga mjinga. Ni wawa fan. Huyu ni Eh? huyu ni wanya na imbwa uriba ukiba n'igitoki. Jesus. Haleluya. Ntabwo twari twabonye kuri urugaru rwa fande mwami Nyagasani wari watwoherejemo mwiyerekwa. Genda usengere ba kanaka nta Bibiliya utwaye ukoresha ijambo naguhaye. Si buri munsi kwitwaza intwaro yawe buriya ndavuga intwaro Bibiliya ntabwo mvuga intwaro n'izanyu ariko namwe bitewe na experience hari igihe Imana ishobora kubareka intwaro nimuzigendane cyane. Jambo nkwereka icyo ufashe. Tuwarete kuko Mubare. Wewe unaenda kudoinga what? Wewe unaenda kudoinga mamesio. A donkey. This moment, Ethan.
ikaze rero nubwo dusanze banyiraho badahari. Amen, aleluya. Sikiri pashi ritaka mutupa. Sikiri bambe. Oh Jesus. Oh mana. Amen rero nanjye pasiteri mukuru uramfashe umwiyo bwabaga uranyoboye ugeze ahangaha kugira ngo mana ze mbasengera. Aleluya. Uru rugo Yesu rero, uru rugo mwami turagira ngo urutuberemo. Oh aleluya. Amen na Yesu Kristo. Jesus. Aleluya. Ntabwo twari twabonye kuri urugaru rwa fande mwami Nyagasani wari watwoherejemo mwiyerekwa kugira ngo tuze tumusengere abashe kuzayobora urugamba neza. Oh mwami sikia sirikatu twaje turiye ibyandujwe na Satani. Toka Satani mu izina rya Yesu turakwamaganye. Ibiryo twariye biduhumanya biduha guhumeka umwuka mubi iyo ngiyo. Amen. Turagira ngo rero mwami Yesu Kristo afande wacu tumwakire nawe twakire tumugeze ijambo ry'Imana nkuko twaje kumura tugasanga ntabwo ahari, ariko mana wari wavuze ngo turabona umuntu. Reka rero tumwakire kugira ngo tubashe kumugezaho ijambo ryiza ryawe kuri uyu munsi waduteguriye, uze kubidufashamo mu mwuka n'imbaraga zawe. Amen. Umwuka rero uba wandangaje. Ni karibu rero afande wacu rwose twabasuye turababura nka pasiteri mukuru woherejwe n'Imana twababuze. Ni karibu rwose. Amen amen. Ariko Bibiliya yanjye arara Imana yanyereje iravuga ngo ngomba kwigisha ijambo ryayo nafashe mu mutwe. Amen. Ni karibu. Pastor. Yego. Ogaruka. Muraho neza. Amakuru cyose. Ni meza. Arakomeye. Yego cyane. Umeze neza? Sanzwe uri gusenga. Ndavuga ni kamwe rubanza usoze gusenga tubone kuvuga. Nibwo nari maze gusenga naje ndababura nsanga ni nta muntu uhari, ariko hano hari hakinguye ndavuga ni reka ninjire muraza kuba muhansanga. Buriya rero hari ukuntu umwuka w'Imana ukora. Amen afande. Ukaza ukakuyobora ahantu ntumenye n'ukuntu wahageze niyo haba hanafunze. Buriya nanjye ngiye kubona nicaye hano ndi gusenga nahimbajwe, hari n'imyuka yari iri kuzerera muno mu kirere yose nayijyanye. Amen. Ni karibu nubwo mbona wajya ngo nibwo mwamugiye mu kazi cyangwa mukavuyemo. Rikora nawe ufite biratugira intwaro z'Imana. Amen. Tugira intwaro z'Imana Bibiliya tukayigendana, ariko hari igihe rimwe na rimwe Imana ivuga ngo mwana wanjye genda ukora amateraniro yawe, genda usengere ba kanaka, nta Bibiliya utwaye ukoresha ijambo naguhaye. Si buri munsi kwitwaza intwaro yawe. Buriya ndavuga intwaro Bibiliya ntabwo mvuga intwaro n'izanyu, ariko namwe bitewe na experience hari igihe Imana ishobora kubareka intwaro nimuzigendane, cyane ko ako gakoresho burya ngo ni kabi cyane gatuma uva mu mubiri bitari ngombwa, ariko nta kibazo rwose. Ni karibu sinzi ni nakwegera hirya namwe mukaba mwangumaho. Amen amen. Wadusuye. Yego nabasuye. Wadusengeye. No kubasengera byose nabikoze. Wasanze zikinguye. Wibwira ko ari urusengero. Oya, kuba urusengero se arega inzu zose zaba iz'Imana rwose afande. Nukurangije uravuga uti reka ngende hariya ni mu rusengero, reka njye gusenga mugereyo mbasengere. Uraza usanga inzu irarangaye, uravuga uti ndinjiye ngiye gusenga. Kasongo rwose niko byari bimeze, uko nabigenje nuko Imana yabikoze. Inzu ntabwo yari irangaye rwose, sinamenye ukuntu umwuka wera yangejeje kandi Yesu nibe yakunyerekejeho hano. Amen. Buri ifite ikigo heresirika turuturu maje tiripa ngo hari ibibazo wari kuzahura nabyo ku rugamba. Amen afande, bigiye gukemuka.
iri shara turuparabisi. Oh my god, yo Yesu ni umwami. Oh Real Barcelona, Manchester, Mavuri yaradukoze, beti baraturya men. Shuruba, Yesu ni umwami kabisa fande. Real Madrid, Manchester United, ibise nabyo biba mu mwuka we. Reka naza kumenya ibyo ari byo. Ariko se Pastor Bakuzimana, ugira ngo se twebwe ntabwo tuba twahaza umwuka wera, tuba tunejejwe n'amahoro ya Kristo. Amena. Naho byo kuzibaraho nta kibazo, twazaba tugaruka ubutaha nako gacyayi tukaba twakanywa. Nta kibazo fande, nta kibazo rwose, twagira amasaha yagiye. ntabwo bishoboka. Namaze kugutumizaho icyayi ngo usome. Waje uradusengeye ugize iki? None ugiye udafasha akantu mu rugo rwacu. Nose ngiye ugiye usengeye. Uruzite ko nagiye kujya ku rugamba se. Sengera ntabwo wagenda utansengera, kabazanira agacyayi ugasome hanyuma unsengere wigendere. Nta kibazo nibagiye vuba kuko hari ahantu Imana yanyohereje handi, ndagira ngo ngire vuba umuntu akamwe. Nta kibazo, turategereza. Ahubwo buretse gato hanyuma wabanza kuzana agacyayi. Reka nze ndaje gatoya, ntabwo ndi butinde. Sibyo? Iyi ngofero urayibagiwe. Iyi ngofero rero nta kibazo. Bureba nta kibazo. Mbega pasiteri mwiza. Urasenga koko. Umuntu usenga akagira n'indimi z'umuriro akazamo na za Manchester United na za Real na Barcelona, noneho ngo n'Amavubi. Bera ni ibice afande. Tegereze neza urebere, intete zawe ntabwo zigaragara. Kuramo intete witegereze neza. Kuramo. Mabere kuramo witegereze. Aswe. Ndi kureba nta kibazo fande, ndi kureba narebe rwose. Ndi kubona wagira ngo ni ibitente, nta mafoto y'ibitente ari gucamo. Ngo ni ibitente? Ntabwo ndi kureba neza. Simbuke ngo kuramo intete urebe, ukamara ngo urureba neza. Ntabwo mbizi neza. Genda kubwiye ngo kuramo intete urambwira ngo urimo urareba neza. Fanda ariko nyaboneka icyo gikoresho ntabwo ari sawa. Ndakubwiye ngo bira ni iki? Ni amashusho. Ni amashusho. Yego. Ni amashusho. Yego. Mabere ya nyoko ni amashusho haguruka. Fanda samahani. Ni amashusho y'ibiki? Ubonye ari amashusho y'iki? Ndi kubona ari umuntu. Umuntu uba gute? Mabere ya nyoko ntabwo ari wowe. Tumba. Aha ni he? Ni wawa fanda. Vuga mjinga. Ni wawa fanda. Uyu ni. Uyu ni. Wanya na imbwa uriba ukiba n'igitoki. Yewe. Afande, ntabwo nari mbizi ko mufite kamera. Ndakubajije ngo uriba ukiba n'igitoki. Do. Mabere ya Fande wambabarira fande. Ntabwo nzabyongera nubwo kwitwa. Mbabarira. Ntabwo nzongera kwiba. Ntabwo nzongera kwiba. Goma Afande.
Cyaha bisi. Mubana. Aso. Ibi bintu byose ugiye kubika cyaba iki gitoki yaba amasafuriya cyaba na cya gishirekani n'iki giti byose bijyane mu Apana ibyo ntabwo nabivamo. siko wabyifuje Wambabare ko. siko wabyifuje Iki nari kugiteka. ndavuze ngo bibikenye byose bijyane mu Apana n'ijerekani koko. ndakubwiye ngo niba binaniye abo bajya kweka ibintu Atari ukuyica ariko apana. byose ubitware icyo uragishyira mu ijosi ikintu Wambabare ko. uze ngo iki Shira hasi byose. Hasi. Apande wangu. Yijiramo apande. Koko muri toyi koko. Yijiramo mwe kitufasha. Tuwarete ko Mapere wambabare. Igihe mwahereye mu twiba. Uretse wowe noneho ndakwifatiye uraza kumbona. None satani ndaza kuba mwana ryari. Numara kunuka nk'uwo mwana ndaza mukuremo. Ayiwe!